Добрый день, дорогие друзья. Пламенный привет от всего тувинского народа. С праздником вас! Kıbrıs Respublika'nın kelgan konağımız Mergen Kuvular. Alkışlar ödeylemeydi. Мы рады приветствовать гостей из Узбекистана, лауреата международных и республиканских конкурсов Галиба Хужеева. Assalamu alaikum. Gönül derdine
Башқұртстанның атқаданған артисі Марсель Қотоев ерлай.
Марсель Ходоев, Турайда Илнур Хибатуллин. Рахмат. Байрам менен. Сәхнәлә халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Әлия Искужина каршы алган башкорт халык ире Әлмәлек. Әлия Искужина. Рахмет. Хайдар Хедин алдыгымга. Мультиинструменталист, заслуженный артист Башкортостана Зайнетдин. Рахмат артық. Арабай айтадыңыздан, айда, қайда. Hello.
Халықара конкурстың лауреаты Әлия Искужина. Рахмат, Әлия. Қалмаған қайырлы күн. Несі кайфтар? Мүмкін тағамдарды артта қараттар несі онда қалды? Мүмкін болға тағам бір көй. Атым бар егенім жоқ, дәртім бар егенім жоқ. Атым да бар, дәртім де бар, әмі егенерім жоқ. Біргіліп, бұйыр, яудылық, көңілі сауыр. Тағам бірді баймақтар кайфтар есі! Уяқта? Нормально? Dostlar, mümkün болса бар болса, iki kul üstü bitiremedim, mümkün mü? Orada altta kırtır тоже bizimle birge. İki kul üstü, kimler olsana тоже. На счет 3 все вместе поаплодируем, хорошо? Раз, два, три, Rahmat,
Аханар Пашалыгын сахнада Башқұртстанның атталынған артисті Зилия Бактиева. Сәлем, сәлем. Башқұрт халқының йырдары
Bashqurtostondan atqanan artisi. Çok rahmat. Rahmat eyle devam etadi. Milyonga yil Ural qadrlar taraf ketdik. Bashqurtostondan atqalangan artisi Zeliya Baxtiyeva. Biz sahne türüne Bashqurtostonning atqalangan artisti Zahir Iten Soyinni chaqiramiz. Qarshi olinglar, olqishlar. Bütün bayramlar bilan Yaşlık menen aralarda Renge geldi baran
Rahmatullah Gültar şimdi matır bayramlarına barıldığına kutlayayım. Hemen de tağım bir yerimde buraya gittim gire. Gayipleme mine. Haydi kunurlara uylanmam, mumlanmam, bir milgilge bu hep Dalgınam, hamamina tabana
Баймак еті, Моллы, Тәртлі, Башқұртстанның опера һәм балет театры солисі Идел Аралбаев давам ете. Қоршалы! Қайырлы күн, атташтар! Әдіңіздің песня «Кондиционер» ел қаңғыраулары.
Аралбаев. Бүгін халқым ерен нұрланы, затлы тұқымлы атын зорланы, урай мұңдары, өйден бойланы, башқұрт атына дан ерланы. Дорогие друзья, мы с вами не прощаемся. Буквально через несколько часов состоится церемония награждения победителей в конно-спортивных состязаниях Аударыш, Тайтулак, Ирендек Бергене, Илак. Мы назовем обладателей звания лучшей конницы команды конного парада. Имена победителей в главных скачках. А ярким событием вечернего мероприятия, которое состоится в 16:00, станет джигитовка почетных гостей из Волгоградской области, спортсменов ансамбля конно-спортивного клуба имени генерала Якова Бакланова. Hürmetli dostlar, kadirli qonaqlar, bayramımız gürle yarışlar kılgandan kıla, ılıqlama yengilsizlerni tebrikler sarahında görüşür ben Əxədirgə bildirdin barğındalar, көңіллі ялдар тілеймін.